بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطاويع، إليك مخبتين. ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة نفوسنا، آمين. أما بعد، إن شاء الله تعالى لكم درسك دادتين خزمت مختصري أبي شجاع لفقه لسر مذهب إمام الشافعي رحمه الله تعالى. بيش داخل بون وصل بموضوعك بينج مقدمة هي دبل سرك جاري لبيشي كميان للاتان واضحك خوا سبحانه وتعالى أو بنوري دروس كردوا خصوصيتي خزمة مروف وجنوكا. مروف وجنوكيشي بو أو دروس كردوا هتاوكو هر أو برسنو هاو بشي بو بريانا وكو دفرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادتي خواش سبحانه وتعالى بيشت بو جوربي كأو ديوي نبو جورك إما حزمان بيتي وعقلمان دي بره. عبادتي خوا سبحانه وتعالى بيشت بو جوربي كأو ليمان داوا دكاو ديوي وبيرازيا نبو جوربي كعقلي إما ديقريو بظلمانه. بو أوما بستا بيغمبراني عليهم الصلاة والسلام بشريعته منهجو كتيبه والروانه كردو تاوكو أمروفا وجنوكش برتاورون كان خوا سبحانه وتعالى بترازيو ديو بتجوري بفرستري. هتاوكو لكوتايان دا بيغمبري خوا محمدي صلى الله عليه وسلم روانه كردو ببرنامج كتيب ومنهجي بكم وكري لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هتاوكو ببيت بيام ومنهج حتى وكو دنيا خرادبي، حتى وكو قيامت أو منهج بي كمروفاتي لسري دروا تعبادتي محض نويجو روجو زكاة وحجيان تما مليان لناو خويان لكرين وفروشتن لهاو سرجيري لسزاي تاوانبارو حتى وكو دواي لبرو أو علمي دنيا وقيامتا قوري همو علم كان شريف تريني همو علم كان ثم كده بزارين همو علم شرعية كاني ديكا أو كبيان علومي آلة آمير وآلة لبيناوي تيجيشتن لقرآن وفرمودي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم. تيجيشنيش لقرآن وفرمودي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم آلة آمير وريقاي در كردن وزانيني أحكامي خوايا سبحانه وتعالى. أما لبلا ودا ما نقول القرآن وفرمودي تيبقين تاو بزاين تشت حلالة كاما حرامة كامان لسلمان واجبة كامان سنة إلى آخره. أويش آلة آميري عمل بيكردنا لبل أوا ضلن عالم أويك لأخوادة ترسيو عمل بمقتضانا وروش علم كذاك بأو مقدماتاني همو هبن كان يجي عند نتيجة داريشي بيبري هي شجريشي بثمري هي لبروي علميش عمليش ببيع علم نابي خوابرستيش لسر أساسه بنماي فقهي شي هل ينزراو لقرآن وفرمودي صحيح بأمره صلى الله عليه وسلم نبي وناي خوا وقيمتي ني الله خوا سبحانه وتعالى لبروي مضين فقه أم تيجيش لنا ديني خوا سبحانه وتعالى قوري علم كان جاء ما بس زانيانيش لفقه
زانینی حکمی خوایە سبحانه وتعالى دەربارەی کار و کردەوەی مکەلەفین ئەوانە کە تەکلیفی شەرعیان لەسرە کە مەبەستمان لە مکەلەف مسلمانی بالغی عاقڵە مسلمانی بالغی عاقڵە بەو مانانە بێباوەڕ مکەلەف نییە بە نوێژکردن یانی لە قیامەت لەسەر نوێژ نەکردن سزا نادرێ ئەسڵن نا بەو جۆرە نییە وانە ئەمە لە داری دنیایەدا بە دیار کافرێکەوە دانانیشین بڵێن کوا نوێژی نێوەڕۆت کرد کوا ڕۆژوی ڕەمەزانت گرتووە کوا زەکاتی ماڵەکە دە نا ئەوە لە دنیایەدا مکەلەف نییە بەو بەستمان بە مکەلەف ئەوە کە داوای شەرعی لەسرە وجوبەن مسلمانی بالغی عاقڵە کە حکمی خوامان سبحانه وتعالى زانی دەرهەق بەمانە هەر لە واجب بوونەوە هەتا وەکو حەرام بوون بەمە دەڵێن فقه ئەمە خاڵیەک خاڵی دووەمیان پێویستە بە ئیجتیهاد و باسی مەزهەبەوە ئێوە دەزانن هەموو حکمەکانی خوا سبحانه وتعالى لە هەمان دەرەجە و ئاستی وازحی و ڕۆشنی نین معلوم دانە کە معناکانی قورئان سبحانه معناکانی کەلامی خوا سبحانه وتعالى معناکانی فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم تیاندایە واضح و ڕۆشنە بە جۆرێک کە هەمووان تی دەگەن بەشێ لە معانی قورئانیش تەویل و مانای بەس لای خوایە سبحانه وتعالى کە ئەو ئەم سەرەتی وبين ذلك درجات ودرجات لو نێوانش ئاست و دەرەجە هەیە بەگشتیە تاوەکو ئینسان لە عیلمدا زیاتر ڕۆچێ زیاتر پێی بە ماناکانی قورئان و فرمودەی پێغەمبەری خوا دەبا صلی الله عليه وسلم دێرەوە دەزانین دەرکردنی ئەو حکمە شەرعیانە لە بەڵگەکانەوە پیشەوکاری هەمووان نییە وەی خوا سبحانه وتعالى فەرمووی فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لە هەلی کتێبان بپرسن کەمە بەس بە نیسبەتی ئەمە و قورئانە ئەوانە کە شارەزاین ئەگەر نەتانزانی خوا سبحانه وتعالى لە چەند جێگای قورئاندا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە چەند جێگای فەرموودە شیرینەکانیدا تەحذیریان کردوین ئاگاداریان کردوین و بە تونترین ئاگادارکردنەوە ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب هەر لە خۆ بە سەرزارەکی بە بێبەڵگە و عیلم مەڵێن ئەوە حەڵاڵە و ئەوە حەرامە هەتاوەکو درۆ بەدەم خواوە بکەن إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لە دنیا و قیامەتیشدا سەرفراز نابن ئەوانەی کە درۆ بەدەم خواوە دەکەن سبحانه وتعالى حکمی دەدەنە پاڵ بەبێ عیلم و بەرچاوڕوونی کە ئەوەمان زانی ئەوەمان باشتر بۆ دەردەکەوێت کە هەڵهێنجانی ئەو حکمانە لە قورئان و فەرموودەوە کاری هەموو کەس نی بەڵکو لە بنەڕەتدا کاری کەسێکە کە بە دەستەواژەی عولەما پێی دەڵێن مجتەهید کارەکەی هەوڵەکەی بەکارهێنانی بیر و هۆشی لە تێڕامانی بەڵگەکان پێی دەڵێن ئیجتیهاد یعنی هەوڵدا ئەوەش ئەوەیە کە بە مەعایر و بەو پێوەرانەی زانایان دایان ناوە گەیشتووەتە ئاستێک کە دەتوانێت خۆی بەبێ لاساییکردنەوەی کەس بەبێ گەڕانەوە بۆ ڕەئی کەس چ لە تەفسیر چ لە حەدیث چ لە تەضعیف چ لە تەصحیح چ لە لوغەت پێویستی بە کەس نییە جاهات وەگەر تەماشای ئەئیمەی ئەربعە بکەی ئەبوو حەنیفە و مالیک و شافعی و ئەحمەد بکەی دەبینی لە هیچ کام لە علوم محتاجی تەقلیدکردنەوەی کەسیشی دیکە نەبوون محتاجی تەقلید ئێمە پێمانەوە فڵان کەس گەیشتووەتە دەرەجەی ئیجتیهاد کە وشەیەکی لێ عاسێ دەبێت دەچێت تەماشای قاموس دەکە دەڵام من مقلدیش نیم بەس دەبێت تەقلید شافعی نەکرێت لغوی نییە مقلدیی صرفە لە معنە قاموسەکە دەکاتەوە معنای چ بوو یعنی ئەوە وەکو بەبەغا خۆ عولەماوان نەبوون هەر کام لەو مجتەهیدانە و مجتەهیدانی دیکەی ئومەت لە پێش ئەوە لە لوغەتی عەرەب مجتەهید بوون خۆیان وتیان ئەوە معنای ئەوە و ئەوە معنای ئەوە و معنای ئەوە و لە فەرمودەی پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه وسلم خۆیان بە سەنەدی خۆیان تا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمودەیان لابوو و ریجالیان ناسیوە پیاوانیان ناسیوە دەبینی هەم ئەبوو حەنیفە هەم مالیک هەم شافعی هەم ئەحمەد لە جەرح و تەعدیل لا قسەیان هەیە نەوەکو کابرا لە جەرح و تەعدیل لا مقلدە تەماشا دەکەی یحیی کوڕی مەعین فلان 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 چی گوتو دەربارەی پیاوەکە پیش وایە مجتەهیدی مطلقە مجتهدی مطلق يعني برها مجتهدة يعني لهيجي تقليدي كذا كذا لهيجي علمك تقليدي كذا كذا كابو هالهنجاني وحكمانه كاري مجتهدي مطلق نوكو مقلد او يدي برسيار دكا نجيشتوتا او استا برسيار لو كسدكا كجيشتوتا او استا باش كابو ايما دبي خو ما توزيع كي
يا مجتهد يا مقلد شتيش الرون وراش كاويشة كإيمو غير إيمش لدرجة اجتهاد دا نيه أجر لدرجة اجتهادش دا بي لدرجة علمي أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد داني رحمهم الله تعالى وأوان سلفي إيمن سلفي صالحي إيمن أمر قرآن وسنة بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم أويك لكاتي نزانين دا بقرين وبو اجتهاد وفتوى أوان غير أوانش لمجتهدين بالتالي جويرالي كرني شافعي لحكم مكاني شرع دا مخالفي بيغمبري خوا نية صلى الله عليه وسلم وإنما جيب كرني فرماني خوايا سبحانه وتعالى لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وجيب كرني فرماني بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم وكو فرموي أفلم يسألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال أو كنيان زاني بو برسياريان نكر أينيان زاني علاجي نزانين برسيار كردنا كوابو لو روانجيو علماء أمة لكونو وكو ابتداء فيربون أو خالق رنجا دواي بويدي قرينا إن شاء الله وكو ابتداء فيربون وبرچاوروني لسر مذهبي شي دياري كراو روشتون بو فيربون عالمي العلماء بارزو قوركاني أمدنية لدواي وتسوار بيشوا برزوا هر لأول وهمو قول أقوالي تيكل وبيكل كرد بيو خريشي دليل واستدلال وتصحيح وتضعيف بو بيو بالنتيجة كودرتولي كميشي بشري واي سرتا بيويسر لسر رأيك لسر قناعتك تثبيت بكري انجاشتي ديكي بهندريتا أما أتول أوله في بالله والله مسألة سجودي سهو هشت رأي تدا رأي كم رأي فلان وفلان وفلانة رأي دومج رأي فلان وفلان وفلانة رأي سيمج رأي فلان وفلان وفلانة رأي تعلمج رأي فلان وفلانة رأي انجاب قريو دليل كان يعني داسكي أو آوادلن أوانش آوادلن لكو تاي درس كذا طلبك بتحداه ناتواني الرأي كان بش جميريته نقناعتي شي للذهن راسخ نبو دواي ولامي برسياري بيبداته أصلنا أقر داوي اللي بكري للسرتاو هتاو كوتاي دوباريان كاتو ناتواني دوباري شي كات رقوكو طلبك كتاو ساخن دارين يا زي بيتكاين كردي بخندو وانجاخو هر نتيجة كوتاي شني بيما لمرحلة دكتوراه يا ابني يكسر باسي ناوچی گردی لو ميتوكوندريا لو اوي بكون او شرط يعني خو بلان او معنی اوني درجاي اجتهاد بالطواوي بروي خلق دادا بخي يما ضلين طلبي علم قردنت اعزان نبي اقر نبي مجتهد تو دبي همو هولت او بي بقي استيك كبيلان استي اجتهاد دبي همو أولد أو بيبقى آستي فلان وفلان 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 لعلماء ما مجتهدين بلا متى أو كاتا بيسلسل مذهب الرأي يان فير ببي أو كاتا فيري أصول استدلال دبي شون بلقى دهنو فيري أصولي فقه دبي شون لبلقى كان تيدقن وفيري فقه دبي لسر مذهبي شديارك شو توتا أو كاتا هر نيوش دكي شو أحمد ناكر نيوش دكي نراوستي نتاوكو كايد بينا مجتهد والله ناكل تقليدي كسبكينه بحكم يوي ناكل الرجل رمضان والله جاري مجتهدني هتو كاتهر دبي لسر رأيه شكبر جاري ويا إنسان قناعتي شي غلطي ودروزه بي ويا أجر بقصي عالمي شي معاصر كتقليدي نكردوت مثلا ابن عثيمين رحمه الله تعالى بموافقه شي قوري ولو صالاني رابلوش ولا قورتني فقيه كان أمه ركزت مشابنا مكاني كان زاني وتومت باركني بنخن دواري ونزاني وشد إجحاف وظلم وبيوجدانية بلام صراي أو ضلين أوي كتمشاي كتيبي ابن عثيمين دكا رحمه الله أوي قلت ليدر دكاو في واي وفقه دليل جزاه الله خيرا خاي يقول عبادتك ايش يقولك بلام بو نبوه مجتهد فهو تقليدي شافعين كردو تقليدي ابن عثيمين كردو رحمهم الله تعالى وبيقمان شافعي هر عالمي شديك لعلماء سلف أو لا ترى بالتقليد ولا سايكنو لعالمي شريكي معاصر بلا قتابي زانستي شرعي لاختلاف علماء
فائدەی ئەوە وەردەگرێت کە ئەو مەسئلەیە پێویستی بە قڕەقڕ و دەنگەدەنگ و هەلاهۆسەنانەوە نییە، نەشتێ لەوە زیاتر. بەڕێزان ڕاستم لەو قسە ئەوەیە معریفەتی خلافی عولەما دەبێت کۆمان بکاتەوە نەوەکو پەرتمان بکە. یعنی ئەو کاتەی ماوەسا پێشنوێژەکەی مزگەوت لە بسم الله الرحمن الرحیم سوورەتی فاتحە دەنجی بەرز ناکاتەوە. طالبی فقهی شافعی کە وای خوێندووە ئیمام دەنجی بەرز دەکاتەوە دەبێ عەقڵی بەوە بشتێ کە ئەوەش قەولی جەماعەتێکە لە عولەما بۆیە ئاسایی. ئەوە مەحەلی ئیجماع نییە، چاک دەزانێت دەبێت درک بەوە بکە کە ئەوە قەولی جەماعەتێکی زۆرە لە عولەمای گەورەی ئەو ئومەتە، بالتالی خلافی تێدا نە قڕەقڕ و نە دەنگەدەنگ و نە هەرەهۆی. بەڵام چی ئەگەر فاتحەی هەر نەخوێن لە نوێژەدا الله ئەکبەری دەکرد و یەکسەر والتینی والزەیتون، ئەوە چی؟ خلافی ئیجماع عولەمای ئومەت. ئەوە هێڵی سوورە هەرای لەسەر دەنرێتەوە و منعیش دەکری. کابوو ئەوە کە نەخۆشی لە دڵیدا هەیە جاری وایە طەلەبەن لیلحەق نا، بە بێدەنجی لەگەڵ مامۆستاشدا نەنیشتووە حەقی بۆ ڕوونکاتەوە حەقە کە بەلایە وایە حەقە نا، وإنما هەرا دەنێتەوە سەفی موسڵمانان شەق دەکات. ئەوە ئیختلافی پێ ناڵن بەڕێزان، ئەوە افتراقی پێ دەڵێن. هەمانەوە افتراقی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە حەدیثی افتراقی ئومەت زەممی دەکات. بەڵام اختلاف ئەزیزانی من دەبێ باش بزانن بەلای هەر چوار مەزهەبەوە ئیجماعی سەحابەی کیرام دەلیلە. بەلای هەر چوار مەزهەبەوە دەزانن ئەو قسە یعنی چی؟ یعنی هیچ مەسئلەیەک نییە ئەئیمەی ئەربەعە خلافیان تێیدا هەبێ لە کاتێکدا سەحابە ئیجماعیان تێیدا هەبوو. هیچ مەسئلەیەک نییە ئەئیمەی ئەربەعە چوار پێشەواکە خلافیان تێیدا هەبێ لە کاتێکدا سەحابەی کیرام ئیجماعیان تێیدا هەبوو. دەزانن لەبەرچی؟ لەبەر عەزم کردن بەلای هەر چواریانەوە ڕەحیمەهم الله ئیجماعی سەحابەی کیرام دەلیلێکە کەس ناتوانێت مخالفەی بکە. چۆن ئەوانی مخالفەی مەسئلەیەک دەکەن کە سەحابەی بەڕێزی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خلافیان ئیجماعیان تێیدا هەیە. دەمەوێت لێرە بگەینە ئەوە کەوا بوو ئەو مەسئلانی ئێمە خلافمان تێیدا هەیە ئەئیمەی ئەربەعە مەبەستم ئەئیمەی ئەربەعە خلافیان تێیدا هەیە هاوڵانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە پەروەردەی دەستی پێغەمبەری خوان صلی الله علیه وسلم خلافیان تێیدا هەبوو و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئاگاداری هێندێک لەو خلافانە بووە و ئینکاریشی نەکردووە. نمونە زۆرن، یەکێ لە بەربڵاوترین نمونەکان ئەوە بوو کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پۆل و دەستێک لە هاوڵانی نارد و گوتی لا یصلیەن ئەحەدوکم ئیلا فی دیاری بەنی قوڕەیظە، نوێژی عەسر مەکەن لەناو خانوو ماڵی بەنو قوڕەیظەدا نەبێ. بەڕێگاوە بوون هێشتا نەگەیشتبوون نوێژی عەسریان بەسەردات، هەندێکیان ڕێک نەسی فەرموودەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم تەطبیق دەکەین، ئەمە هەتا لەوێ نەبێ عەسر ناکەین، هەندێکیان نا بابە مەبەستی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەوە بۆ پەلە بکەن، جاری وایە بڵێ ئەوە نەکەی لەوێ نەبێ مەبەستی پەلەکردنە، ئەمە لێرە نوێژی عەسری خۆمان دەکەین. هاتنەوەیان بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم جڕایەوە فەلەم یعنف واحدا منهم، کەسیانی لۆمە نەکرد، کەسیانی و ئەمریشی نەکرد کەسیان نوێژەکەیان دووبارە بکەنەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئاگاداری ئەو اختلافە و غەیری ئەوەش هەبووە لە اختلاف، بەڵام لەبەر ئەوەی کە لێن و دەرزی نەخستۆتە سەفی موسڵمانانەوە و هەردوو لاش مستەنەد و دەلیلیکی معقولیان هەبووە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لیگەڕاوە. بەڵام هەر کات مەسەلەکە بوو بێتەوە مەسئلەی جاهیلیەت، افتراق و پارچە پارچەکردنی خەڵک بە بیانی ئیحقاقی حەق و ئیثباتی دەلیل و چی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئینکاری کردووە ئەشەد الئینکار. ئەویشم بۆ ئەوە گوت تاوزان خلاف ئاساییە و بە ئاماژەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەگەر نەسی سەریحیشی نەبێ خلاف ئاسایی بە مەرجێ ئەو خلافە مای کۆکردنەوەی کەلیمە بێ، مای پەرتکردنی کەلیمە و بێهێز و پێزکردنیان نەبێ. ئەو خاڵ دووەم دەربارەی اجتیهاد و تەقلید. خاڵی سێمیش دەربارەی شافعی، مەذهبی شافعی ڕەحیمەهو الله. مەبەستی شافعی محەممەدی
كري إدريسي كري عباسي كري عثماني كري شافعة رحمه الله تعالى. أم شافعة كبابري سيمي دكا بابري يكمي ناوي عباس بابري دومي كشوارم پشت دكا بابلينها چونکە باپیری ڕاستەخۆ باپیری یەکەمی پێڵەن باوشی باپیری ڕاستەخۆ باپیری دومی پێڵەن کەوتیان الجد الثالث يعني محمدي كري إدريسي كري عباسي كري عثماني كري شافعي وددريتها بال أو شافعي ددريتها بال أم باپیری سيمي لقريشة لبنو المطلبة يعني آموزاي پیغمبری خواهي صلى الله عليه وسلم نراستخو آموزاي دور بدوري پیغمبری خواهي صلى الله عليه وسلم لغزة لدايك بو خواهي قولة دستي زورداران بي پاريزي و آزادي كا زور بچوك بوان دشتغل أصلا نسشي دايشي دا بوا بابي وفاتي كردو دايشي هتاوكو أصلا قريشيكي نفوتي لدو صالي دا بردويتيو بو مكة هتاوكو أصلا قريشيكي نفوتي لدو صالي دا بردويتيو ناو خزمو كسوكاري خوي لمكة ليه قوربوا رحمه الله تعالى عبقري وبهمو معناه كان عبقريت لحط صالي دا قرآني لبركردوه واهتمامي شي بغاية هو باللغة عرب بزماني قرآن زماني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هتاوكو أو آستيتش لطلبة كاني ليوي دي جرده الله جارك درباري شعري مجنون برسيارم لشافعي كرت فرموي كاميان ضلي شعري صد شاعرم لبركة لقبي مجنونة شعري صد شاعرم لبركة لقبكي مجنونة رحمه الله تعالى بو حد أئمي لغة أو بياواني همو عمريان داب واللغة لأمثال أصمعي وغيري أبيش دهات لغة زماني عرب لخدمة الشافعي وفي دم هتاو آستي جماعتك زور لزاناني نحو دفرمون هرشي لدمي شافعي ليتدري دليل للغة عرب يعني ده تاني بلي فلان شد مرفوع ذكري بدليل شيء بدليل شافعي كتابه كده أو هذا عرب شافعي لحن هلا لا يتسرزاري للغة عرب رحمه الله تعالى ومواصفاتي شيء كده مواصفات عجيب وغريبة كاني كأئمة نكسي آساي بيسر سامبون قدرتي عقلي تيجيشتنو تواناي زوري بو استنباطي معاني دقيق بو لنصوص القرآن وسنة في عمر خالد صلى الله عليه وسلم لبلو أحمد رحمه الله أحمد يكون حنبل وإسحاق يقول الله ويه كتونا مكة ولا سفياني كري عيينة سفياني كري عيينة وكاتا شيخي شي بتمان السندي شي عالي بو حديث يعني زودة قيشتو في عمر صلى الله عليه وسلم للسند إسحاق رحمه الله بدوي أحمد دا قراء لما زيسي سفيان دبيني لويني كتشو درشو لما زيسي كو بدوي دا قراء تماشاي كرت للاي قنجك أو كاتا شافعين أو ناو بانقين أبو للاي قنجك دانشتو واجوي للرابطو إسحاق يا أحمد مزيسي سفيان هي سفيان استكي الله أو قنجة قريشية تيرولا أو حديثي بس نديش عالي لكي سدتشي بس نديش نازل دست الدكبيته لا سفيان لا غير سفيان بلان والله عقله تيجيشني أو جنزة قريش لكي سوانا بنمزارش ديك اشتواب بيني الله عبد الله يكون الإمام أحمد رحمه الله دبر دوام جواب لباب بو دعاء وشافعي دك هذا وشافعي شيء دبر دوام دعاء ودكي تكرب شافعي وكو خورب بو دنياو وكو سلامتي بو جسته بزان او دوانا بديل وزيقرويان هيا لبرو ما وصاكاني خوي كاو رجايان ليه كردو هندي قاعديان بو بنو سيتوا او فهم جواني خوي هيتي وقرآن وسنة بشوي قاعدو ياسا والرسا بويان بنو سيتوا بيه هنا تسر كاغس وزان عبد الرحمن يكري مهدي شيخي حديث رحمه الله تعالى كاي ليه كردوكا رساليشي بو بنوسي لأصول فقه دا يا صور رساكاني استنباطو هلنجاني حكمي شرعي لقرآن فالمدي في أمري خالد صلى الله عليه وسلم هتاو كوكتي يبين نسيوك يساج متداول ومشهورة بناوي الرسالة رحمه الله تعالى وغيري أول السنة علماء وشافعي أو اندي بس
كە سەنەدی لە تەفسیر و فەهمی قورئان دەگاتەوە عەبدوڵای کوڕی عەباس. ئەو لە مەککە تەڵەبەی تەڵەبەکانی ابن عەباس بوو لە خزمەتی موسلیمی کوڕی خالیدی زەنجی و جەماعەتێک لەوانەدا بووە کە لە لای تەڵەبەکانی عەبدوڵای کوڕی عەباس بوو لە ئەمثالی عیکریمە و غەیری. سەنەدی لە تەفسیر دەگاتەوە سەر تورجمانی قورئان حەبری ئومەت عەبدوڵای کوڕی عەباس ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لە خۆی بابی. سەنەدیشی لە حەدیث لە لای ئیمامی داری هیجرەتەوەیە 14 ساڵ لە خزمەتی مالیکی کوڕی ئەنەسدا بووە ڕەحیمەه الله و تەڵەبەی هەر ئەزیز و شیرینی بوو و مالک ڕەحیمەه الله هەر تام و چێژی لەوە بینیوە گوێی لە حەدیث پێغەمبەر بێ صلی الله علیه وسلم لە دەمی شافعیەوە خۆی دیجێڕێتەوە وڵڵا کە چوومە لای تەمەنی 14 ساڵ دانیشت هەتاوەکو هەموو موەطەئم بۆ گوتەوە نەمزانی وەیشتێک لە تۆ خۆشتر و شیرینتر سیاقەتی فەرموودەی پێغەمبەری خوا بکات صلی الله علیه وسلم و بیڵێ دەزانن پێی گوتوویەتی نورێک کە مالک بۆی ڕوانینەوە بەبێ ئەوەی باش بیناسێ فراسەتی مالک بۆ ڕەحیمەه الله تێیدا پێی گوتووە نورێکت تێدا دەبینم بە گوناه مەی کوژێنەوە سەیەکون لەکە شەئن ئەتوە خوا سوبحانەه وتەعالا سوود بە ئومەت دەگەێنێ. ئەنجا بە دوای وەفاتی مالیکیشدا چۆ بۆ عێراق لە خزمەت تەڵەبەکانی ئیمامی ئەبوو حەنیفەشدا تایبەت محەممەدی کوڕی حەسەنی شەیبانی خوێندوویەتی. ئێوە تەوەقع بکەن ئەزیزانم منداڵێک لە 11 ساڵی قورئانی لەبەرە موەطەئی مالیشی لەبەرە کە ئوسوڵی حادیثی ئەحکامی تێدایە عالمیشە بە لوغەتی عەرەب عالمیشە بە لوغەتی عەرەب ئەو وەصفە لە یەکێکدا بێ لەو زەمانە زانی پێی دەڵێن موجتەهید زان پێی دەڵێن موجتەهید ئەو سەرەڕای ئەوەل لە دوای ئەو 11 ساڵیە نزیکی 30 ساڵی دیکەی خوێندووە ئەنجا گوتوویەتی قەناعەتی من لەو مەسەلە وایە و ئاوانی دوای ئەم 11 ساڵیە دوای ئەم مستەوایە نزیکەی 30 ساڵی دیکەیشی خوێندووە ئەنجا گوتوویەتی قەناعەتی من ئاوایە و ئاوانی ڕەحیمەه الله تعالی. لە دوایەدا چوە بۆ میسر لە 4 ساڵی کۆتایی تەمەنیدا لە تەمەنی 50 ساڵی چوە بۆ میسر لەوێ مراجعەی فتواکانی خۆی هەموو کردوونەتەوە مراجعەیەکی شامیل و فراوانی بۆ فقهەکەی خۆی کردووەتەوە و کتێبی ئومی نووسیوە کە تەمثیلی مەذهەبی نوێی کۆتا فتواکانی شافعی دەکات لەبەرەوە پێی دەڵێن ئینشاءالله لە میانەی دەستەکان دەیبیستن ئەوە مەذهەبی قەدیمە و ئەوە مەذهەبی جەدید. قەدیم ئەو فتوا و فقهەیە کە شافعی لە عێراقدا فەرموویەتی مەبەستیش لە مەذهەبی جەدید یا قەولی جەدید ئەوەیە کە شافعی ڕەحیمەه الله لە میسردا فەرموویەتی. ئەنجا شافعی بە خەڵکی ڕاگەاندووە کە گردنتان ئازا نەبێ ئەگەر ئیش بە قەولی قەدیمی من بکەن. بالتالي ئەوەی ئێستا لە مەذهەبی شافعیدا هەیە هەمووی مەذهەبی جەدیدە هەمووی مەذهەبی نوێیە تەنها کەمتر لە 20 مەسئلە نەبێ 18-19 مەسئلەیەک نەبێ کە عولەمای مەذهەبی شافعی تەماشایان کردووە تویانە شافعی ڕەحمەتی خوای لێبێ ڕێزی لەسەر سەرانە بەڵام بەشەرە معسووم نییە دەشێ هەڵە بکە قەولی قەدیمی لە ڕووی دەلیلەوە بەهێزتر بووە لە قەولی جەدید. ئێمەش لەبەر ئەوەی دەلیلمان لە شافعیش لە دڵدا گەورەترە بۆیە قەولی قەدیم لە کۆتاییدا قەولی کۆتایی مەذهەبی شافعی کابوو لێرەوە دەگەینە نەتیجەیەکی دیکە. بەڕێزان مەذهەبی شافعی مەدرسەیەکە هەزاران یا ڕەنگە ملیۆنان لە عولەمای تێدا بێ. ئەو تەسەوڕە غەڵەتە کە دڵێن مەذهەبی شافعی یعنی هەر هەمووی چاوی خۆی داخست و گوێی خۆی کڕ کردووە و گوت محەممەدی کوڕی ئیدریسی شافعی چی گوت ئەوەی دەڵێن خەلاس شتیوانیە. بەڵێ وەک دەڵێن براگەورەی مەجلیسەکە مدیری مەدرسەکە محەممەدی کوڕی ئیدریسی شافعیە ڕەحیمەه الله. وڵام مەدرسەیە ئەنواع و ئەشکال عولەمای تێدا لە تەخەسوساتی مختلف جاری وایە کۆ دەبنەوە قەولی مدیرەکان بەدڵ نییە پێیان وایە ئەوە ئەولات با نمونەیەکتان بۆ بێنمەوە خراب نییە. شافعی بە نەص دەفەرموێ نوێش خوێن بڵێ ڕەبەنا وەلەکەل حەمد بەلامەوە باشتر و شیرینتر بە واو. نەووی ڕافعی ڕەحیمەتی خوا لێبێ هاتووە تایبەت نەووی
فرموویەتی ئەوەی ئێمە تەماشامان کردووە زۆربەی ئەحادیثی صحیحە واوی تێدا نییە بۆیە مەذهبی شافعی ئەوەیە کە واو نەگوترێ باشترە ربنا لك الحمد لە ربنا ولك الحمد باشتر ربنا ولك الحمدیش حدیثی صحیحی مەبەستی ئەوە بێ زۆرینەی حدیثە صحیحەکان بەبێ واو هاتووە ڕوانیوتانە تا شافعی رحمه الله بەنەس باسی ئەو دەکا واو باشتر کابوو هەتاوەکو ئەو تێگەیشتن لە دوو لایەنەوە بۆ قەزەی مەذهب ڕاست بکرێتەوە یەکەمیان مەذهب مەبەستی ئەوە نییە هەتاوەکو کۆتایی عمرت قەطعاً لەو مەذهبە لاندەی بەموو دەرچوونیش لەو مەذهبە پێکوفر بێ شتیوانیە بەڵام بڵین لابد مەجالی تێدا نییە بۆ سەرەتا تەڵەبە هەتاوەکو مستەوای چاک دەبڕێ لێمە مەذهبێکەوە پابەند بێ دووەمیش هەتاو تەسەوڕش ڕاست بێتەوە کە لە مەذهبی شافعی ینی هەرچی شافعی دەڵێ ینی ئەوەی کە هیچ شتیوا نییە شتیوا نییە و ئەوەی کە شافعی فەرموویەتی لەلایەن دەیان زاناوە دیسان تەحریر و پێداچوونەوە و بێژینکاریەوەکە لەبەرە جوێنی ڕەحیمەه الله دەی فەرموو ئێمە تەقلیدی شافعیمان نەکردوێتەوە بەڵکو ئەو ئیجتیهادی کردو ئێمەش ئیجتیهادمان کردو ئیجتیهادەکەی ئێمە وەکو ئیجتیهادەکەی ئەو بوو گەیشتمەتە ئەمان نەتیجە وەنیە مە دیسان پرسیارەکانمان حەل نەکردوێتەوە تەماشای دەرەنجامی یەکسانەکەمان کردووە ئەوە نا ئێمەش دیسان پرسیارەکانمان خۆمان حەل کردووەتەوە ئەو نەتیجەکانمان وەکو یەک رحمهم الله تعالى شافعی ڕەحمەتی خوای لێ بێ لە تەمەنی 54 ساڵیدا لە ساڵی 204 کۆچی لە میسر کۆچی دوایی کردو رحمه الله تعالى ئەوە دەربارەی شافعی ئەمما ئەبوو شوجاع کە خاوەنی ئەو مەتنەیەک ئینشاء الله لە خزمەتیدا دەبین ناوی ئەحمەدی کوڕی حوسەینە وتراویشە حەسەن ئەحمەدی کوڕی حەسەن خلاف هەیە دەربارەی ساڵی لەدایکبوونی بەڵام خەڵکی ئەسفەهانە کە شارێکە ئێستا دەکەوێتە ئێرانەوە ئەحمەدی خوای لێ بێ زانایەکی پایە بڵند بووە لە مەذهبی شافعی وە قازی بووە ماوەیەکی زۆر قەزاوەتی کردووە کەوا بوو ئەزموونی عەمەلی هەیە لەگەڵ هەموو ئەوانەدا چونکە ئێوە دەزانن لە کۆتاییدا هەرچەند ئینسان لە نەزەریات لە زەبط لە حیفظ شتێک بێ بابی عەمەلیات بۆ عیلم ئەو ثەقتر و تۆکمەتە چەند ساڵ ئەوە کە لێرە تۆماری کردو ممارەسەی کردو بە شێوەی قەزاوەت رحمه الله و دەڵێن تەمەنی زۆر درێژ بووە هەتاوەکوێن دەگوتویانە تەمەنی گەیشتووەتە 160 ساڵ 160 ساڵ ڕەحمەتی خوای لێ بێ گوتراوە لە 500 کۆچیدا وەفاتی کردو و قەبریشی لە مەدینەیە رحمه الله تعالى ئەوەش خاڵی چوارەم دەربارەی ئەبوو شوجاع زۆر بە کورتی و بەداخەوە ئەو پیاوە بەڕێزە زیاتر لە میانەی ئەو کتێبەوە ناسراوە ئەگەرنا تەرجەمەی دوور و درێژیت بۆ ژیانی دەست ناکەی تەفاسیلی زۆرت دەربارەی ژیانی دەست ناکەی و ئەوەش یەکێکە لە بەرەکەت و گەورەیەکانی کتێب نووسی خۆگەرەوەی نەنووسی بە لەوانێ ناوی هەر بڕابوایەوە خۆ ناومانەوە لە خودی خۆیدا داواکراو نییە وان بۆ قیامەت و ئینشاء الله هەموو ئەوەی ئێمە دێڵێن و غەیری ئێمەش دێڵێ لە میزانی حەسەناتیدایە خاڵی پێنجەم و کۆتایی مەتنەکە مەتنێکی مختصەر و پوختە بۆ ئەوە نووسراوە ئاستی یەکەم بێ لە مەذهبی ئیمامی شافعیدا وەکو خۆی لە مقدیمەکەیدا ئاماژەیەک بەوە دەدا ئێمەش ئینشاء الله ئەو غەڕەز و مەبەستەی دەپارێزین چونکە جاری وا هەیە هەڵەیەک لەو هەڵانەی لە تەڵەبی عیلمدا دەکرێ مختصرات لە حەدی مختصرات دەبرێتە دەرەوە شتێک کتێبێکی بچووک سیچ لاپەڕەیی کە نووسەر بۆ ئەوەی نووسیوە بابە لە دووسێ مەزیساندا بخوێندرێ مامۆستایەک دێ شەرحی دەکا بە دەبەرک 5 دەبەرک خوا پاداشتی خێر دادەوە تەوەسعت هەیە لە عیلم بڕۆ مەتنێکی گەورە شەرحکە بڕۆ گەرنت ئازا بە منهاجی بە 100 بەرک شەرحکە پێشمان خۆشە وەڵڵا یعنی زۆر ڕەنگە بیکەینە شەڕە سەرۆی کاممان یەکەم نوسخەمان بەرکەوێ بەڵام متونی مختصر مەفروضە شەرحێکی مختصریش بکرێت چونکە ئامانجەکەی ئەوەیە دوایی لە تەڵەبەی تێک دەدەی دوای ئەو ئامانجەی لە پێناویدا نووسراوە فائیدەی نامێنێ لە تەلیف هەر بە هەر حاڵ
لتأليف دين نووسێت بەڵام شەرحی ڕاستەوە خۆ بەڕێزان ئەسڵ ئەوەیە مختصرات بە مختصری شەرح بکرێت مختصر إن شاء الله ئێمەوا دەکەین عیبارەتی مؤلف دەخوێنینەوە قەیدەکانی جیا دەکەینەوە ئەوە ینی ئەوە مەبەست لەوە ئەوەیە مەبەست لەوە ئەوەیە حکمە کولیەکە و تەواو دەبێت بزانن مەداریج و پلیکانەکانی بەرزبوونەوە لە علمی فقهدا سیانن یا چوارن على التفصيل چوارن یەکەمیان مرحلەی تەسەووڕ و حکمە بەس تەسەووڕ و حکم یعنی دڵی چی دەڵێ مەبەست لە مائی مشەمەس ئەوەی فڵانە شووە مائی مشەمەس ئاوی مشەمەس ئەو ئاوێ حکمەکەیشی مەکروها مەبەست لە سەلەم لە معاملات ئەوەیە حکمەکەیشی ئەوەیە مەبەستی لە بائینی صغرا ئەوەیە حکمی نیکاح لەگەڵکردنیشی ئاوایە بە تەنیا مەرحەلەی تەسەووڕ و حکم چکە طالب علم لە هەمووش زیاتر پێویستی بە حکمەکە هەیە سە بیکەم یان نەیکەم نوێژە بکەم یان نەکەم حکمی نوێژکردن لە دوای نوێژی عەسر چییە حرامە ئاگا لێبێ لەو کاتەدا نوێژ نەکەی ئەوە مەرحەلەی یەکەم تەسەووری مەسەلەکە بکە بزانێت جارێ ئەوە چییە ئەرێ سەوم ڕۆژوو هەر چییە زەکات هەر چییە حکمەکەیشی بزانێ مرحلەی دووەم لە فقه مرحلەی دلیلە مرحلەی زانینی دلیلە ئەرێ دلیلی کەڕاهەتی چ بوو بە کام دلیل مەکرۆه بوو دلیلی واجببوونی فڵانەشت چ بوو لە قورئان و سنەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ولا غیری ئەوە لە ئەدلە معتەبەرەکان ئیجماع و قیاس و غیری ئەوەش کە لای ئەندە لە عولەما دلیلە باش طبعا لەگەڵ ئەم خاڵی دووەمەدا ئەزیزانی من تەوسع لە فروعیش دەکرێت یعنی جاران 5 مەسەلەمان پێگوت بوو لە مەرحەلەی دووەم بووی دەکەینە 10 مەسەلە کوڕی چاک ئاواش ئاوایە ئەوەش ئاوایە ئەوەش ئاوایە ئەوەش ئاوایە ئەوەش دەلیلەکانیانە لە هەر یەک لەو مەرحەلەیان تەوسع دەکرێت لە فروع 5 مەسەلەی پێدەگوترا جاران ئێستا 10 مەسەلەی پێدەگوترێت إلى آخره هێشتا لە داخلی یەک مەذهب داین ئێمە هێشتا خەریکی زەبطکردنی یەک مەذهبین خاڵی سێمیش مرحلەی معرفەتی خلافی نازلە مەبەستیش لە معرفەتی خلافی نازل یعنی خلاف لەناو هەمان مەذهب چونکە دیسان شتیشی دیکە کە ئێمە لی بێ ئاگاین هەموو علەمای مەذهب لە هەموو مەسەلەیەکدا یەک ڕەئیان نییە کەسەکەم هەموو علەمای مەذهب لە هەموو مەسەلەیەکدا بەڵام قەولێک زەقترە دیارترە قەولی زۆرینەیە بۆیە پێڵێن معتەمەدە پشت پێبەستراوە یعنی لە فتوا بەو قەولە دەدەن نەتیجەی کۆتایی ئەو قەولەیە ئەم خلافێ بۆیە یەکێک دەڵێن یەکێک خلافی ناو یەک مەذهب نەزانێ بەخوا خلافی ناو هەموو مەذهبەکانیش نازانێ خلافی ناو یەک مەذهب نەزانێ بۆیە لە مەرحەلەی سێم لە فقه قەولی یەکەم و جگە لە قەولی یەکەم قەولی دووەم و قەولی سێمیش دەخوێن دەبینن غالیبا منهاج تقریبا لەو مەرحەلەدایە ئەوە نەبێ کە دلیل لە شروحی منهاج دەخوێنێ ناو شەرحەکانی منهاج دلیلی مەذهب دەخوێنێ دەبینی مەذهب نەوەوی دەڵێ قەولە دروسترەکە ئەوەیە قەولیشی دیکەش هەیە لە مەذهبدا صحیح ئەوەیە مەشهور ئەوەیە ئەشهەر ئەوەیە ئەوە هەر لەناو هەمان مەذهب لە مەسائلیش تەوسع دەکرێت مەسەڵەن کتێبی وەکو تحفة المحتاج بەڕێزان تحفة المحتاج لەم ئاسی سێمەدایە لەناو مەذهبێکە قەولەکانی دیکەی مەذهبیش دەهێنێ و دلیلیش بۆ مەذهب دەهێنێتەوە 114,000 مەسئلەی تێدایە بەڕێزان تحفە یعنی تحفە بێنە وەڵامی 114,000 پرسیار لە نەسی تحفەدا دەدۆزرێتەوە نەس یعنی ڕێک کەلیمەکانی تحفە وەڵامی 114,000 پرسیاری تێدا لو گەورەتر ئەسەل مەطالیبی زەکەریا ئەنساری شەرحی ڕەوض الطالبە 117,000 مەسئلەی تێدا وەڵامی 117,000 مەسئلەی فقهی تێدا زۆر گەورەیە مەرحەلەی چوارەم و کۆتایی لە فقه معرفەتی خلافی عالیە یعنی زانینی خلافە بەرزەکە لە مەذهبەکەی دەچێتە دەرئەوجا بزانین مالیکیەکانیش چیان گوتووە دلیلیان چییە دەی فڵانیش چی گوتووە دلیلی چییە کە بەڕاستی ئینسان بە ساڵ و 2 ساڵ ناگاتە ئەو پلێ بە ساڵ و 2 ساڵ نایەوەمانایەوەنی هەر نایگاتێ ناشتیوانە
باش كوما لم خالي بينجما جيش لو نتيجي ك أما اثنين أبو شجاع وكنا أوكي مختصري أبي شجاع رحمه الله تعالى يا مش إن شاء الله قدر الإمكان خاي قوري أرمتي ما عندها شرح شيء مختصري بذلك ما هو توبيجوي داخلي عبارة أبو شجاع بن بلين أبو شجاع لنزيكي سي مسألة دا خلافي معتمد شافعي قولي مذهب قولي فرمو بدياري كذابي لا والله أعلم بستو هشت مسألة دا بستو هشت يا بستو نو الله أعلم غالبي ظن بستو هشت والله يعني قولك لقولكاني ناو مذهبي قتوه بلام أوي كدواي علماء متأخرين لأمثال رافعي ونووي وابن حجر غير أولا بستو هشت يا بستو نو يضل يعني كأنما بستو هشت والله أعلم إما إن شاء الله لم يعني متنكدا أما جبو جيغانا دينو قول الصحيح وهلا بهي زكينا ومزبش أما جفين خواهي قولي عرمتين إن شاء الله تعالى باش إستا أو ما هو لو درسة أو دي كال دقرين درسي آين ده خلنوي مقدمي مؤلف أو بيشتشي كمؤلف أبو شجاع رحمة الله وقت يبكي خوي نسيوتي رحمه الله لفرمي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى جاء غالبا أولا كلمين نساخة أو ناسخاني كتاب كيان نسيوته جاران نزان كتاب بدز نسراوته أو بياو بريزين أو نسخي نسيوته نقول نسخي للطبع والطبع كلا نسخي للطبع كبشتي بيا بستراو نسيويتي بو يقصي خوي لقل قصي أبو شجاع جاكاته أود الله قال فلان لو جاري والد بيشتي هندي كتاب مدحش جورب وعالمك دبينا بيتانو أنا بكابر أخوي ومدح جوري خوي كردو قال الإمام العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام مفتي الثقلين كابر أخوي عالم أو مدحي خويناك كابراي ناسخ كنسخة كي نسيوته أو ينسيو قال والله ما أقول بري مدح سناجي قوري تاني بو يعني قاضي فلان خوا رحمي بيبكا وخوا لقلي بلطفو بكرم لي سأي خوشي نسيبه والله غالبا أو بيش كان لنسيني نساخن. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. هندي لها الريان هندي لدوستانم خواهي قورا بيان باريزي داوان لي كردم كمختصرك مختصريش بكردي دقاودق يعني بوخته أو ككلمي كمو معناي زور أو ككلمي كمو معناي زور شتيشي لو جوريان بو بنوسم لفقه لسر مذهبي إمامي شافعي رحمة رزاي خواي به في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز كورينا أبو شجاع خوي ناوي شي دياري كراوي بو متنكي دانا ناوى ناوي غاية الاختصار ليرة ورجراو يا مختصري بشجاع ليرة ورجراو يا متن الغاية والتقريب متني غاية أوسر لبوختي والتقريب نزي كنوي فقه للذهني خيانت كاران لو مقدمة ورجراو. أما فتح القريب لابن ردا ناوي متنكنية ناوي شرح ابن قاسمي غزية لسر متنك شرحك وانده مشهور راز متنكش ناوي فتح القريب شرح ابن قاسم غزي ناوي فتح القريب المجيبة فتح القريب المجيب. أما تنتون به في غاية الاختصار لو بري بوختيو ونهاية الإيجاز لك وتعي كرتي دا به ديجيتي دا نبي بو ليقرب على المتعلم درسه هتاوكو خندني بو فيرخوازي سرتاي درس دراسة كردني قريب وآسان بي زوبيا بدستو كونك فاضل صار مختصري بالشجاع شرح بكري بابا ليقرب على المتعلم درسه هتاوكو خندنو دراسة كردني بو فيرخواز آسان بي ويسهل على المبتدئ حفظه
أو كلام مبتدئة أو كلا السرتاداية أو كلا ابتدائية لفقه حفظ لبركني آسان بي كابو غايق لغايق قولكان يوم بنتنشي برزان لبركردنا بوشيش بو مبتدئ وخن كاري سرته والله مخوبة ناشكوين بيسا طلبين هر موديلي نية في لبروي أونديان بيغوتين خو أباداشتي خيراناتو لسنيتي باشيان عفوشيان كان لسر فعلي بديان تيبقى لبرمكة خربو لو درجة امداد بر يعني كأنما بجيل مدزاين الله نكي لبركي وتيش بقي بو أوان بينالي أدي إي باشا هر براز بو بيدنا وتوم لأوله كوريتشاك باش تيدقي داش لبردكي معقول لك كارباكو جاي والله ما وصا فيسي بروناتشي هي بوخي لبرينيه الشيخ محمد سالم عدوديان بس يوتيان انقو عالم ترنيا علماء مصر والله لنا مكتبه هردو قوكو يق عالمين بس بو خواش شو دابي تاريخ بيواناتو نقصب كان امش وقخو ماني لبر مانا هم لبره يعني معقولة حكومتين برا إذا كاربا برتو درس اشتغال لبر ما وصل لبرينيه هذا بشتيوه ما معقول نيه علماء جاران برا زان هموش لان هر لبر بوه اصلا كتاب هالموديلي نبو برا يعني تماشى مكتبي جورات دقمن بوه باش تمام اصلا علمانا هرناويان ما وتو كمكتبي جوريان هبو مكتبي جورا كتابي جابو لبري بوه خلاص لبري بوه ويسهل على المبتدئ حفظه ان جاب بيت همو علميك ببي لبركردن بيتدي فقه قطعا ببي لبركردن نهاية ديبين او اند مسائلي زوره او اند تفريع او ناتان درسينم بتفريعه بتقسيمه بهالكاري وكاي احمد دوياهم ويدك اسانه والله انا لبربك ويسهل على المبتدئ حفظه انجا تشيان بوبكم لاواشان كرتشيان بوبكم وان اكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال ايش هيك كاغا احمد ابدا تقسيمي زهتي داك كاكا بلا مو مساله يا واجبه يا سنته يا اواي هذا بيل مثلا والله او كلنيوش بجده هلدري يا واجبك يا بعضك يعني سنتك يا هيئتك او يا اواي يا او تقسيماتي زور بكم وحصر الخصال خصت الصفه كان قيد كان يشتك زور حصركم شلون يعني مثلا ضمن نواقض مثلا موجبات غسل شش سيانيان بو همو مروفيكا نيربي يان مي سيانيان تايبتا بميوة ام سيو چوارو ششو او بينج علامتي هي او شش حالتي او خاصتان زور حصركم كوي كمو فأجبته إلى ذلك أمنيش بدميانه وتشومو جواب دانوا طالبا للثواب داوي باداش لخوادكم سبحانه وتعالى راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب رغبة أميدم حرب برولاي خوايا سبحانه وتعالى كتوفيق بدا برو صواب برو حق ببيكم إنه على ما يشاء قدير راستي خواي قورة بسر حرتشيك دا بيوي دا صلاتي دا الشي وقدرتي هيا وبعباده لطيف وبرامبر بندكاني خاون مهرة وخبير ببيواو يعني خبير وآقاداري نيازي دليانو كردوي أندا مكانيانا خواه بشتوان بي خواهي قولي على متيمام دا إن شاء الله تعالى درسي آين دا دينا كتاب الطهارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.